की खबर का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Jangan kapok. Morning. Ni siang. Groceries dulu Muslim. Nih. Kita sakit bukan itu, tapi bukan terkaya dari sisi. Looking in the light so there.
Bat penleno ya kani kakabu. Ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu sao po hajar hadu henriu po hajar tingka. Menta pila banyo hagador lai po hajar tingka. Ya ki sopti tho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka. Tang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi. Wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran. Po no menta hau khandai sao lai henriu san pra hinyo lai pra.